Okay, we're back with our ano tayo tawag to yan ay ang manong setan. Anyway, sabali mo tanti kadwa kita tan and isuot mo nga ito anak. Ayan at may bago tayong guest performer for today. Narinig mo si Ninong? Okay. Ayan, RJ. Baby RJ. Magandang tanghali, Baby RJ. Magandang araw po. Ayan, Okay, sinong kasama mong pumunta dito sa estasyon? Si mama ko po at papa ko po. Okay, pakisabi ang mga pangalan nila, anak. Si Mama Rhea po at si Papa Kalbo ko po. Papa Kalbo? Bakit mo tinawag na Papa Kalbo naman? Papa Joseph. Ayan, nakikinig ngayon sila sa bahay ninyo. Sige, patiin mo nga sila, iha. Anong pangalan na naiwan sa bahay? Si Lola Lydia ko po. Lola Lydia. Lola Lydia, hello po. Good afternoon. Sabi mo nga. Hello po Lola Lydia. Good afternoon po. Sinong kasama ni Lola Lydia doon? Wala po. Okay, may pasalubong ka mamaya sa kanya kasi nag-iwan siyang mag-isa? Opo. Ano? Happy birthday po Lola Lydia. I miss you. Birthday niya ngayon? Kahapon po nagkanta po siya. Anong mga handa niya? Sino mga bisita niya? Marami po. Marami siyang bisita. Okay. Thank you so much. Gusto mong kumanta? Sige lang po. Sige lang. Ano daw? Ano daw? Anyway, nandito ka ngayon. Dito kami sa station ng IFM. Ganito ang trabaho namin every Sunday. Ayan. So, pag lumaki ka, ganito rin ang gagawin mo, ha? Nakikita ka sa TV. Ayan, sa TV sa ating Facebook Live. Ayan. So, thank you so much, Iha. At parating na si... ayan, picture man tayo. Si Ninong John Mark. Ayan. Okay. Pakikat mo mong bayawan. Ayan. So, dagiting nga rod mga blaaw. Okay nga rod. Thank you. Wala talagang ka-nervyos. Diyos ko talagang matibay na bata. Anyway, mabalin nyo lang tapos bumisita kada kami dito Oma Building, ang ato na po ti Monterrey, ito Rizal State, Kawayan City. Ayan, thank you. And name bag daw you, sir, kablaawan man amin nga, man si bangkan, kastamutan, dabalayan ko, dita Mina Bang, dagito'y apo ko, Quencel Duldulaw, King, Kerich, Razel, kantain nyo man Sir Diamond, to'y ng kablaaw, Lita Agob, agaserti man si bang kunana. O may sapay nga pangablaaw kunana dito eh. Magandang hapon Kuya June and John Mark. Kablaaw man dagiti anak ko, kantoy lakay ko nga nakaturog. Pakikansyon nyo man manong Jerry Ribok. Salamat manong kunana. Okay. While waiting for John Mark, sige bumasak pa. Good afternoon idol. I'm Rodolfo Kubangbang from Dengan Reyna Mercedes, Isabela. Binabati ko po ang anak ko natutulog at sa asawa kay ading ko, Rosemary. Request ko nga po idol ng oras na. Thank God bless you. Thanks God bless you kung na medyo magulgulwan na kada gito shortcut nga text messages. Okay, may sapay po. Dito yung Facebook live ti kantay ti kundaway na. Kasla medyo na yung omahanak. Ati dyan nga kanito. Tani 15 minutes na umula dyan kaduwak ito yan. Di ka muna apay man. Tinawagan da siguro manan. Okay, good afternoon once again to Kapsat Cathy, Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. May sakadagkati sponsors tayo. Datapo, iti aming undertaking is iti FDD. And adaman yung sumarasaro ng project na yun. Ayan, it's a dental medical mission. Apo, ipakaamok tulad takada kayon. The soonest. Okay, kunana ni John Nationales. Ay, nalpas din ito tayo. Nay, hello RJ. Kunana ni Ella. And kablawang kanumamat ni Ariel, Ken George, mga abat, madita kano na isalasali. Good afternoon kada kayta, apo George. No nyaman ti ubraan nyo. Mangkitak pa yung ti kansyon. Request ni Kabsat nga Ron. Zipagan the J theme song, wedding song ta kanuding always by Atlantic Star. Padasin tanga kantaan balong. Kasi kita biro ko kaji biro ko lyrics na. Apo nagbayag mga mga kukuti dating ubingan aya. So we will try to do that on the spot. Tahan kanimo nagpractice.
masurutan ng tagpirok ti lyrics yan. Always but Atlantic Star. Malagip ko pa yung nga ti kuwan na tayo dito ti tukar na. Pero ka man always but Atlantic Star tapos ta mga kansyonan. Wala some parts na lang. Kung katabi bumuri ka mati style na. So kasi apo ti no si kami ti agang kansyon ti live. Of course, sa padasin ta no mabiro kan ta DJ background na. Madin sa dati ha. Syaklatan mangkantansan kung ano ni Sarjano. Apo ko sa amo naman ni Jano. Here's our version. Dati sabalin sana. Di ba datugtog mo sa nga talaga di dyan? Apa mo pinarabon? Di pa bangki-bangking ti kuhan na tutunog na. Nabaling nga tato yan. Ita baba. Madin sa agwa kaol ganda. Mangkita ta sa bale. Kuya, para kasi manjay kay Tagal ni Mark Carpio. Padi, version ta sa bali ito unin na ipakita mi nga madila tama. This is how we do it live. Kahit kung nga tagidya dati errors na, di ba? Yung, ano nga, madlaw mo nga dati ka makamali na. Yan. Tahan lang nga puro perfect ito, Kara. So, bigsutin mi nga kita, ano kasunod mi nga kantaan, ti may isang kasunatan nga mi nga na practice. Kitang taman, ti ka laing ta. God, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you all. Matinga umaka always. A love like yours is grand. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. And when you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for always. Come with me, my sweet. Let's go make a family, and they will bring us joy for always. Oh boy, I love you so. I can't find enough ways to let you know, but you can be sure, of course, for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. And when you come around, you bring bright days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for always. Ooh, ooh,
so for always. Dapat yan ka, katuloy na. Okay, that's it po our practice version of the song. Agur ka na po ko, DJ background. Always. And of course, no arami din may atang hana nga gigim ta microphone ay ket adu mo ti pala-palabra na dito bangir nga partes iti keyboards. Ayan. Hindi ko na yung kalronan. Anak ko na. Madama kami, salsala. Ayan. Juwit tayon. Juwet tayong opat ko na. So, Labet. Kung naman ati Ella Banadero. Hindi ko na napetoy. Happy anniversary and Valentine's to all. oh, so nice to see ni Kabsatron talaga nga they are watching Agenti Dakkel nga monitor da. Oh, happy to see you. Happy to see you. Ayan, so naliwayan naman to orasan. So pa Kaaruba. So mang tatapay-tapay sa nga sunata sakbay nga apan tayo apo with this sponsorship. So baka kayo mo kantaan balong. Wala ti request dat tayo. Awam mo ti amok pa ita na datan iti. Okay, Juwit tayo ngopat. Around. Ayan, paikablawam nyo man, ti Pastor Ramones ken Aguna family ti Magsaysay ken Victoria San Mateo Isabela madamadag dengdengeg tata from Kuya Joseph Agtarap. Yan nga, iti alatoy tata asipay Nueva Era. Ayan. Okay nga Rod, our last piece para kani Kabsatron Manen. Kani Mavic, ayan, kaya dito para kada kayo nga makaaawid launa yan dito Pilipinas. Apo ha, ang kayo kading tip-tipod. Ayan, if you feel like going home and be with the Dr. Emily, apo kahit kadwa nyo isuna iti pa ng celebrar da iti alumni da. Another summer day is come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. No. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Wow. Oh, I'll miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home, 'cause I'm just too far from where you are. I wanna come home. Yan, nag-request ti Victoria from Nanay Venus Phoebe Mindaros. Victoria Manbalong, wala na. Request nga pa yung All My Life. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just step outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris and Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I'll miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. Gotta go home. Let me go home.
been alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Ayan. Inkan irido pasit GM Pastor Edo Pasco Clinton. Nagsuyaba lang ang tita ko. Makasuysuyabak. Hello mga idol, greet ko man ti Father ko Joy San Guillermo ni San Guillermo na every na kinig sa inyo. Alfredo Ordinario at yung sis ko na sa Donna San Antonio. Ayan, mano lang ang minuton kat umayto nag-guest may ka-low nga grand finalist tayo ni ading Jocelyn and Nicole Buan. Yan, kumantak pa iti may isa dyan request na tayo nga Victoria. Ah! Yeah! Napanak, nagpasiyar ijay downtown. Adda na sabat ko abalasang kinidayak itikan nigid imisem nakasamsam Victoria tinagan ko kinunana inaren ko ni Victoria itinabayag no pay kasta tibanag na inanusak ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko when nagganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denna ngemalas ti amin amalas inangaunak nigasa ididimteng ti maysa pasamak idi napanap nagpasyar jay balayda nitatang na ti inak nakasarita. Babalo man, babalo. Ay, Baruk, pasensya ka na, ha? Taawanin ni Victorian. Ilocano. Intaray day tay adik. Akaruba. Ha? Nasakit, tinakam ko, tinapasa. Painit mo dyan ko na. Matanda pa. Ay. Apa ya ka mabaling kumulat nga diretso nga kantaan data. Mabaling mo tayo. Ngayon mo din may isabay no kan. Aman, makamat ko ba ito? Teka, dance ka? Kaan kung kunalaan. Nasakit, tinakem ko, itinapasamak. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanin tiliw-liwat ni Victoria, ket awanin iti denak. Naglabas ti aldaw bulan ken tawen, nadamag ko ani Victoria simbang peten. Dagus ko sinarungkaran, mailiwak unay kenkwanan, ngemadamit ti ubing nga kaduanan. Ket di tati nagpatenggaan, daytoy kanta ti istorya, may panggep ken ayat, tanag subling ti liw-liwak ni
nga sinublianak. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta.